Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abadepite bo mw'ishyaka Karere muri ku butegetsi muri Uganda bose nk'abitsamuye bashyigikiye umushinga w'itegeko rihindura itegeko rigenga igisirikare cya Uganda PDF mu kanama kabo gato kabahuje na Perezida Museveni mbere yuko batangira gutora ingingo imwe kuri imwe mu nteko ishinga amategeko. Ibinyamakuru byavuze kuri itegeko rigamije gusubiza ububasha ingo za gisirikare gucira imanza abasivile n'abakora ibyaha bari kumwe n'abasirikare. Urukiko rw'ikirenga muri Uganda ruretse guca iteka ko izi nkiko zikwiye kuburanisha abasirikare gusa ndetse ruzambura ububasha ku basivile rutegeka ko amadosiye ari mu nkiko za gisirikare asubizwa mu nkiko za gisivile. Abacamanza mu rukiko rw'ikirenga bavuze ko abasirikare bamwe bakora mu nkiko za gisirikare batiza amategeko bakaba batanisanzura baca imanza bakurikije ibyo bazizanye bashaka. Ikinyamakuru Impirimbanyi cyavuze ko abadepite batavugana n'ubutegetsi barahiye ko bari bwisiga insenda bakanga umushinga w'itegeko kuko wakabaye kuko ugamije kwigizayo abadashimagiza ubutegetsi bwa Jenerali Museveni. Byitezwe ko mu kwiga ingingo z'iri tegeko haza kubaho impaka ariko birangira rizango turwane uko abadepite benshi bakomoka mu ishyaka riri ku butegetsi na reme rishaka bubi na bwiza iri tegeko. Perezida Museveni ashinjwa gukoresha inkiko za gisirikare mu kumvisha abamurwanya ndetse arabona ko ubu ngubu utahiwe ari Dr Kiza Besigye ukurikiranye nk'ubugambanyi ku gihugu no gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Museveni akoresheje intwaro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abadepite bose batavugana n'ubutegetsi bigumuye kuri uyu mushinga banga kwitabira imirimo yo kuwutora. Bavuze ko leta yihutije cyane mu nyungu zayo hatabayeho guha abantu umwanya uhagije wo gutanga ibitekerezo. Joel Senyonyi ukuriye abatavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yasohoye bagenzi babo kuri itegeko rifite imbaraga ku buzima bw'igihugu yabo umutekano na politiki. Yavuze ko kuwutora ikubagaho gutya abantu baba bikiza akagozi mu ijosi bakanuye gutya barebera. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko iminsi bize umushinga w'itegeko ihagije kandi ko no kuhiga umunsi umwe nta nk'abicitse amabere byarangiye batavuga n'ubutegetsi basohotse ari ku mirimo y'inteko irakomeza nk'uko byari biteganijwe. Hari amashyaka amwe ya opozisiyo muri Uganda yanze itorero ry'uyu mushinga avuga ko gutora itegeko byaba ari ukure mu rwango hagati y'ingabo z'igihugu n'abaturage kuko bazajya babona nk'abanzi babo nyamara hashize imyaka myinshi nta kibazo gihari bakorana umunsi ku munsi. Ishyaka People's Front for Freedom ribona ko guhanganisha inzego na rubanda zishinzwe kurinda bidakenewe muri iki gihe nta mpamvu yo kubikorera itegeko. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Samia wa Tanzania yakuriye inzira ku murima w'Abanyakenya barangajwe imbere n'amadai Marita Karuba uherutse kubuza kwinjira mu gihugu mu rubanza rwa Tundurusa babwira ko atazemera ko ari abantu bamutobera igihugu. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Madame Samia ku wa mbere yabavuzeho avuga ko atazemera ko abantu bigira ko ari impirimbanyi batubanze ibihugu byabo batubanga Tanzania yategetse ati ntabwo nzemera umwanda wanyu ko mwakwigira kose nta mwanya muzahabwa muri Tanzania. Uyu mutegetsi wo mu burasirazuba bw'u Rwanda ushinjwa igitugu. Ikinyamakuru kimusubiramo ko ntabwo tuzemera ko abantu bazana akajagari mu gihugu cyacu muguma bo mwifatiye. Iri tsinda ry'impirimbanyi z'Abanyakenya ryageze ku kibuga kinini cya Tanzania abashinzwe binjira n'abasohoka babangira gukandagira mu gihugu barikubura barataha. Icyabagenzaga ko ari ukwitabira urubanza rwa Tundurusa utavuga n'ubutegetsi muri Tanzania ukurikirana nk'ubugambanyi ku gihugu no kugumura Rwanda bangisha ubutegetsi buriho. Marita Karuba wabaye minisitiri w'ubucamanza bwa Kenya amaze kwigira impirimbanyi muri kano karere cyane avugira abatavuga rumwe na za leta. Mu burakari bwinshi ku rubuga rw'isumenya politiki yo muri Kenya yavuze ko bashubijwe mu gihugu cye itabona ndetse ahamya ko abategetsi bayase baremye ikintu cyo guhungeta batavuga n'ubutegetsi bwabo wereye kuri Kenya ukagira no muri Tanzania. Umwe muri izi mpirimbanyi z'Abanyakenya nawe yashubijwe mu gihugu ageze ku kibuga cy'indege muri Tanzania yavuze ko abategetsi ba Tanzania babafunze igihe gito banga ko binjira mu gihugu kandi ibyangombwa by'inzira byerekana ko ari abaturage bayase. Abo Banyakenya bangiwe kwinjira muri Tanzania gukurikirana urubanza rwa Tundurusu barimo Willy Mutungo wabaye perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya nawe ari uhamya ko bafungiwe ku kibuga cy'indege. Nyamara David Maraga uheruka kuvuga kuri uyu mwanya muri Kenya we kuwa mbere yatangaje ko yageze muri Tanzania nta kibazo ndetse yemererwa gukurikirana urwo rubanza rwa Tundurusu. Itangazamakuru rya Kenya ryibutsa ko bwana Tundurusu akurikirana nk'ubugambanyi ku gihugu no kugumura abaturage abangisha ubutegetsi buriho muri Tanzania. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko David Maraga wabaye perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya wemerewe kugera mu rukiko ndetse ngo yanaganirira umwanya muto na Tundurusu. Icyo kinyamakuru gisubiramo ikiganiro cy'abagabo cyane mu Giswahili kivanze n'Icyongereza. Bwana Risa atangira baza amakuru Maraga ndetse ati nishimiye ko wageze ahangaha mu rukiko atari ko se amakuru ya mucuti wanjye bite. Ubwo abazaga Marita Karuba wangiye kugera mu gihugu ati numvise ko yangiye kugera mu gihugu gukurikirana urubanza rwanjye ariko umusuhuze kandi umunshyimirire niko yabwiraga Justice Maraga. Arongera tunahiriza Abanyakenya kuko burya numufite amaraso ya Kenya atembera mu mizi yanjye kuko ntibagirwa ko 2017 ubwo naraswaga amasaha 16 indege yangurukanye ndyamye mu kidendezi cy'amaraso yanjye ngeza muri Kenya bamuha ubutabazi bw'ibanze nari mfuye kira ni igihango twageranye ndi Umunyakenya mu maraso. Ikinyamakuru The Chanzo gisubiramo ubutumwa bwa Justice David Maraga yaba ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma y'urubanza nuko nawe yabonye ibintu ageze iwabo. Uyu Maraga nabazweho kuba adahina mu mavi bigeze ku mategeko kuko ari watesheje agaciro amatora ya Kenya 2017 agasaba ko asubirwamo nubwo n'ubundi Uhuru Kenyatta yatsinze bwa kabiri bikarangira rero Odinga wumvaga ari we watowe yirahije nka perezida w'abaturage
cyangwa se People's President. Ku rubuga X David Maraga yavuze ko byari byiza kongera kubona umuvandimwe Tundurusu nubwo yari ari mu rukiko aburana. Ati byari byiza kongera kubona inshuti yanjye Tundurusu mu rukiko, aracyari wa wundi ufite urwenya rwinshi ameze neza, arakomeye, twaganiriye biratinda. Uyu munyamategeko ukomeye muri Kenya yavuze ko ibintu bibabaje kuri ubu ari uko muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba turi gusubira inyuma mu cyitwa demokarasi, kandi ni ikintu giteye ubwoba. Niko David Maraga yavuze aranandika ati turanga mu kwifatanya n'uwacu ufunzwe uko biduteye inkeke kubona uburyo demokarasi iri gukura nk'isabune muri kano karere ka Yase. Twarabibonye muri Uganda, turanga uko byifashe muri Tanzania, kandi rigana kinyaburiya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu byaradogereye kuko turabona abantu bashimutwa buri kanya. Demokarasi muri kano karere mu mazi abira. Uko niko David Maraga yavuze. David Maraga yibukije ko mu myaka ya kera Tanzania yari intangarugero muri demokarasi, ariko ngo byaricuritse naho hasigaye hameze nk'ahandi hose. Ati Abanyatanzania bavuye ku isomo rya nyakwigendera mwarimu bwavugaga Julius Nyerere. Abo bose baravuga ibingibi, ariko Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan ntashaka no kubyumva kuko kuri we ngo abantu badakeneye iwabo mu bihugu byabo ntibakwiye kumva ko bazidiyembya n'umuco mubi muri Tanzania, ndetse yasabye abashinzwe umutekano bose guhaguruka niyonka bagakumirira ku mipaka izo nyamabe ntizizagira amahwemo muri Tanzania zitwaje ubuhirimbanyi. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Barandika Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yasezereye Minisitiri w'Intebe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca muri polisi y'igihugu. Icyemezo gisezerera Ndirakobuca muri polisi y'u Burundi cyashyizweho umukono na Perezida Ndayishimiye usanzwe ari umuyobozi w'ikiranga w'inzego z'umutekano mu gihugu hari tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu w'umwaka. Hasezereye kandi General Major de Police Generose Ngendanganya uyoboye komisiyo ishinzwe kurwanya ikwirakwira ry'intwaro ntoya n'inini ikorera muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Ndirakobuca w'imyaka 55 y'amavuko n'umwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa FDD warwaye intambara yari ihanganishije amoko mu Burundi kuva 1993 kugeza 2005 ubwo Pierre Nkurunziza ajyaga ku butegetsi yashingiwe ku masezerano y'amahoro yarusha. Ndirakobuca wamenyekanye cyane nka Ndakugarika n'abandi baofisiye benshi barwanye intambara binjiye muri polisi y'igihugu cy'u Burundi. Ndirakobuca yabaye umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe ibikorwa bya polisi, ndetse n'umwe mu bavugwaho uruhare rukomeye mu kurwanya abigaragambyaga barwanyaga manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza 2015. Yabayeho umuyobozi wungirije w'urwego rw'iperereza SNL, aba n'umuyobozi warwo, abakomiseri muri komisiyo ishinzwe kurwanya ikwirakwira ry'intwaro mu gihugu, aba n'umuyobozi wungirije wa polisi y'u Burundi kuva muri Kamena 2020 kugeza muri Nzeri 2022. Ndirakobuca yabaye Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu Burundi, ava Minisitiri w'Intebe kugeza magingo aya. Muri izi nshingano zombi yasimbuye General de Police Arengiyome Bunyoni ufungiwe ibyaha birimo kugambanira igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika. Francois Joseph Kabila Kabange wabaye Perezida wa Kongo Kinshasa kuva 2011 kugeza 2019 yasabwe kwitaba Sena kugira ngo agire icyo avuga ku mugambi wo kumwambura ubudahangarwa. Perezida wa Sena ya Kongo Bwana Jean Michel Samarukonde yandikiye Kabila ibaruwa tariki ya 19 kwa gatanu amenyesha ko asaba kwitaba komisiyo idasanzwe y'abasenateri ishinzwe gusuzuma idosiye ku itariki ya 20 Gicurasi. Ati mutumiwe mu nama ya komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bukuru mu rukiko rukuru rwa gisirikare burebana no kwambura ubudahangarwa muhabwa n'inteko ishinga amategeko ndetse n'uburenganzira bwo kubakurikirana ku wa kabiri tariki ya 20 Gicurasi uyu mwaka guhera saa 5 z'amanywa mu cyumba cy'inama mpuzamahanga. Muri iki gihe ntabwo Kabila ari muri Kongo Kinshasa, yahunze mu mpera za 2023 ubwo ubutegetsi bw'icyo gihugu bwatangiraga kumwibasira. Muri uyu mwaka yagaragaye mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Afurika y'Epfo, Namibia, Zimbabwe na Eswatini. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo nibwo bwasabye Sena kwambura Kabila ubudahangarwa nka senateri uhoraho kugira ngo butangire bumukurikirane mu nkiko bumushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha bihuzwa n'uruzinduko Kabila agiriye mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 muri Mata. Leta ya Kongo yagaragaje ko uruzinduko rushimangira ibimenyetso by'uko ari mu bayobozi b'iri huriro. Tariki ya 15 Gicurasi abasenateri barateranye kugira ngo bafite icyemezo ku busabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare, ariko bananirwa kumvikana bitewe n'uko hari abagaragaje ko wabaye perezida adakwiye kwamburwa ubudahangarwa hatabanje kuba itora ry'inteko yose. Bafashe umwanzuro wo gushyira komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma ubwo busabe. Iyi komisiyo igizwe n'abasenateri 40 bahagarariye intara zose z'igihugu n'amashyaka yose ari muri Sena. Iwe na Christophe Rutundura wabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, akamwe mu banyapolitiki bafashe iya mbere mu gushinja Kabila kugambanira igihugu. Rutundura muri Mata umwaka ushize ibumvikanye ivuga ati yaba ari Kabila cyangwa se undi munyekongo wese akwiye kumenya ko kwifatanya na M23 ari ubugambanyi ku gihugu. Muri Kongo hari itegeko ribuhana, yaba ari uwabaye perezida cyangwa se undi wese, iryo tegeko riramureba. Ayo ni amagambo ya Rutundura. Ku itariki ya 19 Gicurasi iyi komisiyo yaganiriye n'umushinjacyaha mu rwego rwa gisirikare Lieutenant General Sierre Neri kuri y'abakumi ayisobanura byinshi ku byaha Kabila ashinjwa.